Buskangni TTDC Chongmani Shikang Lukurogno Shalbruno Kokpiri Tongo 12 RC Ghat Consensini Tipra Motha Bodonli candidate Burmanang James Deburma Obahino Tini Shapong Kami Tangai Durtu Dur Klabemini Yagolo Padhamabil Hati Kaisa Hati Soba Panda Klajaka O Panda Bubagrano Hamzagi Lukurok Tuitorti Borok Bodol Pailemini Bangpli Rok Kasaka Obahino Tai Pandani Bishingtui BJP Yakari Tipra Mothani Banarom Laka Lukurok Nanedi Paitakotam Kokazarka candidate Burmanang James Deburma Sekarang ini tipe sudah sama mak kalian, tapi cini edisi habang payah ni kisah sama mak. Dia cini MLA bayi ia menjadi sama kemana sengkola ia masalah. Aku beragar sentini usus sumak. Hanya sentini dapat kena langsung bukan no. Kamu ngomong hari mana kue? Ama bapa kesini orang kerasa. Hanya aus sports pertama. Sebagai pesan dan mengenai ini. Tini sapung salkolok tunggu nuka kokpiri dong mana kai besok bisi rogo tangja kate bawa bisi tangi pir. Tini senga kai tham bisi wo tangi senga kokpir kha. Kok senga wo na piro tinang ni lama no sonamna ni bagai tinango sini hani odikar no narakna ni bagai tinango sini tiprasani sini mungno narakna ni bagai moharas je lama suno funuka a lama no joto dol pal khai seng logirwoi Buskangni coba seng keplaying na ni bagi seng lukurok no koikya lukurok koinya ni sekang no bong ni bekhawo set khai paijak je jesek pano rang kuti borok no ruphaidi BJP ni bankhundri haitu tobo pano lukurok moharas no yakari onyo political party o buskangni salo thangla borongso je agi 2021 te 2023 ni compare khaikya hangke tabukni je hawa tabukni je juwa tabukni je political scenery taibo kahamungjak seng taibo kebang margin by record khlaiye Ramchandroghat constituency buskangni salo buba grano hamari yafarna ni bagi seng reading laijak norong nukhana Padhamabil Bazaro seng tini program khaikya je jagao BJP high party 35 ta chair pojonto se pungri mania tini high jagao seng dukhito kha dukhu nango joto phainai borok hajar borok no sung asuk thaipano rimanlia abo blaike borok kuplung thangmani bai tinini sobao sung joto no asuk runa jaga rimalia fia bororok basa wi phano bubagrani kok bubagrani wan sukma tei bubagra je lamano sungno funugo a lamano himna bagai joto khapang srangmani bisingtino bubagrano hamari renani bagai nongkholaijak tai tabuk sarigo joto program paimani pore sini Hindustan bosong ni lukurok bai malainya ni bagang faikya borok nobo kebang ma hamya kok ang 27 tarik ni semi phai khanamani election sekang rang sarok angke chuak khari ka angke borok ni vote no paimanu hune kintu ang phainuk phaimani borok Maharashtra proti je hamjakma tongo bongni thinango bongni besabutino agok runani bagai engineers doctors officers sanamnani bagai je Maharaj wan sukmani o wan sukma o borok bo gadaljak borok bo himjak tai norok nukhana sini Tipra motha simno emon ekta party Maharaj jotono tuyei thansakai choba khlai tongo seng 2022 bo Hindustani bosong rokno jora rekha sujug rekha assembly o thangi bongni odikar ni kok sanani bagai a taimo baburam satnami no sung jora rekha phiaba kisasa vote by hari mani by Boharika Haipano Ramchandroghat High Constituency o Subzonal Tongmani Bisingo
chairman tai vice chairman hai position no sung Hindustani bosong ni borok rok no sung ya farjak obono hono barabari obono hono equality emonki YTF সারা ত্রিপুরাও তিনি যত জায়গা পিস হারজাক সেই YTF ni president general secretary ni pore vice president hai post sung Dilip Munda hai borok no sung sujog rekha borok ni dofani kok bongni jati ni kok bongni samas ni kok bongni bosong ni kok no sanani nge tini Hindustan bosong tai Tiprasa bosong thanjangjak Hindustan bosong jingzalo klaike Tiprasa bosong chubao Tiprasa bosong jingzalo klaike Hindustani bosong chubao o je by relation kaisa tai kaisa hamjak laimani proti je sung strong unity tongo o unity no BJP ni rang puisa bai kono dino paimania borongso BJP no sung 12 tariko vote rubai 17 tariko result ni bisingo bongni nafurat bongni jolimung bongni hatred ni politics no sung hamjak ma bai lab bai sung jawab rubai result funuk nai sar phiaba kobni bosong rok nongni bodolo mohai ke nukang kaino nongni je kebongnai bodolo koksil jabo Tipra motha Tipra sani party phiaba kobni bosong bongar tabuk joining ri tongbai obai samani ni BJP hai party sabka sath sabka vikas ni sawoi jotoni bagi kokpirei tongmano sung Tripura rajyo o jotoni rights ni bagi kok samani tamo problem ba Hindustan bosong kai bongni rights ni tui odhikar kreida wanji bosong kai bongni rights ni bagi odhikar kreida tini sung choba khai tongmani Tipra sarok de prai bungmano tui sung rights sani tong buni rights no seknani bagiya buni rights je man thaino bo sung renai sini rights no bo sung sannai obono no development politics obono no hamkrai politics obono no hamjak laimani politics o hamjak laimani politics no bis khiklaye hamya kok sil samabai sakakna nai tongmani a dirty politics no Tripura rajyo ni borok accept khaya sung buskangni salo BJP no bahike reject khai not only in the electoral rules but also in terms of politically socially joto jaga no BJP ni ideology reject khlaijak nai haisi haike chongmari to teiago jora kisano tongsiu age tongkosong lukorok tabok wana laijak kubuni party rok vote ragging de khlaijak no ba je election ni dino je EVM machine rok de mothaba singa ke BJP ni party o sowinai obo hairo no toiwei tongkosong lukorok wana laijak abono toi ke tamo kokusamai naidi honorable minister sungkok samani kabangma media ni bisingtui sung khanaka bo khoroksa mantri ingtutui Bharat ni সংবিধান ni শপথ jajak smaisajak bo tini saitong androso simbolo sinmani porebo poddofulo vote thanai obo hai kok election commission sung already kok sajak je dakti ke action nanani bagai tai je bini statement ramana abono clearance election commission hoite rathai klayu tai je bororok electoral rules ni bisingtei জনতানি হামারি জনতানি ভোটস ন অবহাইকে ইগনোর খালায়ে হেলেং সাসাকাই নুগুই তঙ লুকুরক ন জবাব রনাই কারণ গণতন্ত্র ও লুকুরক সিমতাই নেতায়া লুকুরক যা বরক ন চঙ্গ যা বরক ন মুসুঙ্গ হিরু বসনা মানো জিরো বসনা মানো যে বরক ন জিরো নি সিমি হিরু সনামি হকা লুকুরক নাই খেকে বিস্কাংনি সালো হিরু নি তাইসে জিরো ও তুবই মানো অবনো লুকুরক নি ফান তাই যে জাগাও Tiprasa Hindustani joto thancha khaye sini democratic rights sini political rights sini odhikar ni bagi choba khai tongo ishor ni thani dia ye hamari sani tongo a chobao kono dino tatal paigla kubuino painai a chobao dirty politics paigla positive politics painai a chobao hatred politics naslimung politics paigla hamjakma politics no painai hinai sengkha khayo poito khlayo and 110% buskangni salo Tipra motha kaplaying nai sir election commission musasu reply der hor kabnuti election commission no sengkok sawui tongo zorok dakti ka I think statement runani blai dorkar karon democracy o election commission ni bisingtui electoral ni je process tongmani abo luku rai dewo poito khlaijak nai kok kintu je poito no sbai khoroksa ot najak borok smai sajak borok bo obo hai kok sai tongmani I think obo kaisa democracy no murder khaima klayo democracy no butharma klayo o murder khaijak tongmani democracy no democratic country o obo hai jaga o election commission lukorok ni bukhani poito no taibo rak rena bagai lukorok ni bisas no tonina ni bagai I think they must come in front
and speak to the media and clear the statement that honorable minister has given. And in the days to come, the minister, whoever said this statement, I think the people of Tripura will answer them in the electoral rules, and in the coming days, Tipra Motha will bring victory by their hatred, and whatever hatred politics they are doing so, we are doing the politics of love, we are spreading the positivity, and this positivity and love will bring victory. Tei salbo soro sang marine awai mung khlai jani kha. Tai saltam si tongsio tini to 6 tarik already completing na ni nai tongo. Tai saltam mane 72 hours haise siniago tongo. I think 72 hours so sing joto 30,511 voters by singma lainani impossible. So I request all my beloved people, I request all Tiprasa people to coordinate each other and cast their blessings, cast their votes. Sini bobagrani thani renani bagang borok no koyo tai buskang ni salo ha dofa jati ni bagai je proud kai sing himlai tongo abo success ngai. Thank you, sir.